abarema okurugwa mu district eya Kyegegwa na mnongabo abatari kubasa kutambura batungire obugari kubahwera omukutambura kwabo. Abantu 15 nibo baganyirwe omuntebe kanseji kurugwa ministry eyebyamagara bakwatanise n'irwariro eryamurago Kampala. Murebe ngo ibintu mwabireberera ikintu cy'umwafuna n'ikintu cyanyu muri mwabikirininga yabaje munonga. Hariyo phase yo kwija okora follow up ejo ntwasaba kutaragara suruho narebuwe ati so kutwara details zose nabona ija kwija batayira amakagani kureba kubikora. Wakushangana umukoraje ukakifuna no kireberera umwana na kikozesa ni bitwara ishomero abana bakugamba bakubasa kuvuga bakugira tubahe chance yo kuzomu ishomero nkasako bugari buno bwabalema abo kwanga kizoranti abantu akusinga bona bali kurungi baitu ali class ya abantu abandi akunyigirizibwa hansoku abali kubi eno tuyangi ya kabiri yo kuleta bugari bwabalema buli nkaraba mu compassion kwataniza na machachi na abandi by this time kaandika proposal direct na saba ministry kurangu batu yambao arekitongole ekikuleta obugali buno baitu nakya NGO. William Mugerwa kansara w'abarema ahatawuni kanso eya Kyegegwa nagira ngo n'obucirabe kiringu abarema batungire obugari hariho abandi barema abarukwenda ebikwate bindi ebibatari kubasa okwesyaho ka garubindi zetagisa abantu abanyakwino obulema nka enkaito nazo zetagisa abantu abanyakwino obulema nke mikona gine takisa abantu abanyakwino bulema then nka brailers abantu abatakusobora kuhandika bayine brailers bakozesa ebitabo muno mu institutions za government nizetakisibwa nagule emigo kunagiguzire mbayiri niyo kurubatirako nko bundu batira amigo ngenzire kurura legale nuna nesa kunyamba bukuba niyo wemirimo yange ndi mutunzi weduka. Abatungire obugari basimire ministry eyebyamagara hamwe no munyishengero wabo ahabwo kubijuka. Nisima muno Mr. Honorable Amoti yatatoye obugari mbiri nimbona mukana wa bulkantu kunkwatira kwa impimba ekati mukama yanyamba Amoti wantungira kagari kanu nobu bati mukama lazima wangare ugume Amoti anyima nina kagari kanu nkinyamba kugenda aheru oba no kuramburaho imirimo yange ndi banikora ugamba kuramburaho abantu bakabapanisa nabwekyo numbite bikwani pambya mu business bikwani nkora. Amakuru gashakwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.